I gdje ste ba ljudi, evo sad ću vam samo reći, ćemo, nije baš reakcija, nego gledat ćemo samo, evo zvat ćemo ovu reakciju. Znači, Cristiano Ronaldo, vidim što otpucka, nemam veze. Čekić, nešto ja vamo rušim kuću, pa eto, šalim se. Znači, Ronaldo sada, znači, koliko sam ja dobro škonto, Ronaldo će piti ono čaj i kako vi kažete ono, i onda će on dok popije cijeli čaj, on, slušajte, on će otići sa svojim valjda bratom u kafanu, ne u kafanu, u restoran, naručit će čaj. I naručit će čaj. Kad on naruči čaj, on će raditi ovo, da vidi koliko mole, na primjer on će čefit čaj, valjda se tako kaže, ne znam kako bi se izrazio, čefit čaj, i vidit će, i dok on sve cijel popije čaj, vidit će koliko ga je ljudi uskalo. Znači, valjda ste skontali, ako niste, ja ću pred kraju još jednom objasniti. I vi možda skontate, ja sam preveo ovo na portugalski. Evo, kreće. Evo vidite, čaj protiv fotki. Znači, tako je to. Potrei dare una manzanilla? Ok. Ok? Ai. Vado una más. Ah. Una foto? Ja, vai, ok, exacto. Evo, već Ali? jedna foto ja Nada, čaj. ciao. Ekipa, Evo vidite, jedan čovjek on je pihnuo, znači on je jednom popio, nije guc, valjda 2 guca čaja i već je 1:1, znači 1:1. pa te la fotos. Perdona, ¿te gustaría hacerte una foto? Vamos. Está simpático. No, es ella, ¿no? Ahí. Nada, ciao. 2:1 za slike. 2:2. Vuol dire, nada, vuol dire se normalmente lo è tan simpático. La última. Tengo un hijo muy No, fan. no va a ser la última, dame, yo A ver saco. cómo se hace esto, que no sé, ¿eh? Es que bien lo has hecho. A ver, ¿Sabemos? ¿está bien? Digo yo. Znači već je 4:2 vodi i slike. Tú sabes saber mucho de esto, seguro, la que no tengo ni idea. ¿Sí? Más o menos. Ya lo he hecho alguna vez. Sí, ¿no? Está bien, está Vale, bien. muchísimas gracias. Nada. Hola. Todavía no, de 2 minutos solo. Vamos. 4:3. ¿Has llamado a tus amigas, eh? Muchas gracias. Vale, nada, chao. 5:3. Vamos, las dos a la vez. ¿Trabajo aquí, vosotras? ¿Trabajo aquí? Sí. ¿Dónde? Toda la tienda. La perfumería. Perfumería. ¿Tiene mi perfume ahí o no? Todavía no llegó. Mi perfume. 6:3. Cristiano Ronaldo Legacy. ¿No llegó? Hay que hablar con los fornecedores. Está trabajando mal. Voy a hacer una foto contigo. Ah, o sea, tú estás trabajando, no deberías sacar fotos. Vamos, 9:3. habla con tu patrón y... 10:3. Va, no más fotos ya. 11. Pero la última, si no... 12. Guarda ahí. Un susto, ¿eh? Vale. 13. Para mi hijo, desde hace muchos años, además.
Ne da mi se brojati. 4. Always filming, please, come on. Let's go now. Even the guys left his job to take a picture, look. Vamos. Una foto, anda, quero uma foto. Dá pra pagar? O ti jebaš šta je ovo. Vamos los dos a la vez, va. ¿Ya está? Genial, gracias. Hasta luego. Ciao. It's good signal that people admire my job. People like the way I am. And it's good. I feel good. It's a good signal that I'm a good player. Znači ovako ću. ¿No la pagaras? Ne. Sad ćemo i mi pripremiti. ¿No la pagaras? Vrlo opušteni i oslobođeno ćemo i pribrojati. Znači, idemo polako, vidimo se, šalim se neću prekidati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, 9 je ovih u jednom. Vamo ih ima oko redova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puta 9. Ja to ne znam računat pa ćemo mi izbrojati. 9, 18, 18 koliko dalje ide. Bože, 26 valjda je. 9, 18, 2, 27. Stani, zaboravila to računat malo. A šta se mučim, 9, 18, stani ovo da sračunam, ja ću to sada u glavi. Znači, nas opet, znači slike su pobjedile, dominacija slika, ne mogu ja tu ništa. Znači, aha mi još pogledati. Caras. Vamos los dos a la vez, va. Gracias. ¿Ya está? Genial, gracias. Hasta luego. Ciao. It's good signal that people admire my job. People like the way I am. And it's good. I feel good. Evo sada slike It's šta a good su. signal that I'm a good player. Znači 105, 4, mislim 105, 105, 4. Slike su dominacija bile. Ne, šta je ovo? Tenkoke. Znači domination. Taki život. Nisam ja kriv. Što je tako je. Znači, čaj je izgubio, nisam ja kriv. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. U sljedećoj epizodi. Ja mislim da je ovo najduža epizoda. 12 minuta. Ma mi se vidimo za sljedeće epizode, do sljedeće epizode, čao.